Nermala wukane diala kontin buraj mabiling ka kwi rekamanana tuokre wika gambela. Mijiram jidit kanwar online TV nere jik kamal ka gorjano dere nyuakane ti kokien ko de lertin kon nung ka tungne na de kan kula shub gwas nitin kon gorke de ka chupten. En ler banlinga jen gwasame men chawje gwas dula ka kwire ka men chitwo kiemen to kare wika gambela kamber kanenwari ajen andana bialing ka jen gwasame. Tega mi chalat mo gorliang mo gwa kani diala kontin gorjeno direct konan lat karodian rewe ka gambe la de ka linga gwa rajan chawla re shoda nyam kuma ka rewe ka disababa an shode cha cholna Dr. Abi Ahmed rewe ka disababa ka kwiring tin twok en tin chitwok wa cha tare cha jejek cha doba ngon beran wari ke doba nakan wari ka je ke doba nakan nas ka je bang cha tare cha jejek en wini akuma mentenial shukumi marwach ke Dr. Abi shaber chaga kwedwer chela do kaber kanun karikto ke kan to karikto rewi ka gambela ka kwajila ngajidi ano ken larig la ka to chala do je ke GPS ano kala nasa meko neme kel mi chala Dr. Abi Ahmed cha chuon kam nuore dungdo te ram cha yen ka kwar ke ka bertin chin nuore jaga janaka kam domni chumen re kene kamni ke ka refugees Humani magandana makanas kaja pool dan kan ber sep ke nakanas kaja lora te ram cha yen akume federal min chalas gwadule chikwen Dr. Abi Ahmed jalar nene anyuak zun la kan dem nuwari yen jinwer zun kuyen lawo losh ninyen ken michiken dwer chikan lat no mo chalat ka kuyen mo tele nuwer dwer ko reme kɛɛliw ni tugade chumani tokde Rajamo edul ron wang ka ta ngwan ka kwen buny mulone ta wel ka kwen Europe na medul tiang angwo ka nguk dial ka ta bangwan ka kwen buny ni ajandana banling ramo raitin ke jen gwasamo ci general dish kamen kap gambela ni dem se charach kana kwar Ethiopia ramadan la chalke Dr. Abi Ahmed ke gat mamed charach kamandan lad road re wish ka gambela en rajan cha kwing piny en wini wech bete piny wuda mishwal ke chuol kunlwal mene mishi gubaye tok ki kwing kwari man balare wish ka gambela ka konin dang baro eni micha tok jen ba chuol kunlwal dong de jakulo wech ka jamo dungno ka ken kor nin dang baro to chala do jaramadan en bu wech kɛɛliw ajen bijarwajo ki jaramadan bu wech kɛɛliw bete piny de Shaw mod kene kwene ten ko joak chaga jogano biya nyur men mishi gubaye chetok gubaye melode do badanan koin ka kwar ka je ko ba kwar ko kien ba nyoko leslet michi kwara kontin te tinwon o mod kene ten ko mungolet ken gawke be ko mod ba wi kwam chit kamandana shalat Dr. Abi Ahmed chakula do ba gubaye ba je lalet ka konin dang baro to ko ba kwer midodien ba yakule laslet anyok cha senai ken ji police dial jogano biara kapchong bilen chuol kunlwal ala kwerwish namo mi chalat Dr. Abi Ahmed Dr. Abi Ahmed chala do Ramadan en bu wich bete pinde chuol kunlwal ke Ramadan en be security bete tetkade chuol kunlwal ken dial kono balat bagalat chuol kunlwal re wish ka gambela ajaramdan an chagujo ronko bu wich bete pinde kejan gwasame an lera mo ler mi chalat ci Dr. Abi jalarano changwate ti yor penyano jin chuol kon ne dialtin twoko kor ka gambela kepke biga kam federal government ke biga kam federal police chede gambela kɛɛliw jogando tela kwor mudong mi bialing ani kwor chuol kon karwade melaram andanen youth security ki Ramadan en gambela ki mede security tapinde chela do kendi ni dial bige yigling ni chuol kunlwal karaje dan balat ko ngode tin security tetin cha kan dial cha ga jago bikende pin kwarni chuol chumen mi gubaye chatok la security kɛɛliw gang kɛɛliw japin kwar kon kajan gwasame re wish ka gambela en ngode ti ki ngung na me lade Dr. Abi Ahmed re wish ka disababa
ka kor ke mi chana chega chol ka kwiring tin content talk ka gambela chit kamen nga yen no ngot korte tin ka pul dang chala do bi kwer ni chuol kunlwal ramadan ti ganke le pinde chala do ramadan en bit dial de bikari aleka benetin content talk kor re wish ka gambela chala dr abia medeno bega kep ka bega kam federal police ke bega kam kum mendinigen ko baga te kangot cha ka kwet kan ne de konti la ber ka kwiring de kon let ken ke rewi ka gambela chit ke medan lat kono do badan na ka nuere ke je kwai ke lode ka do badan chot kan dul ga je kwai ke lode an do badan ter ken rewi ka gambela kwai ke lode chit ke men chol kan nuere no nuere e ka na te mai ka monat e ka na te la rofuji na mo cha je la dr abia merno ken de diala to ka kaisne telemi la toktin an jinwer zone la julgane keka enetin kon til la nyog zone kala don kor me kɛɛliw watu gaber ajin roja dan chawo je ka parliament antam kuma kɛɛliw ja piny chuol kunlwal ajin ramadan an bijeri aleka menemi shi kume cha je nyog aleka nyog rewe ka gambela en lere me jen lere dan di yena ling tilat karodien mutege le rodien michilene ben banajeleni ling kelba neme jen leren chalat ke jen leren titinen tama mute karoide dien michinyo ko lunjok nyok ke jen kor gwasme be jelen lingba duno ke jen gwasme tama kwarshol kon ajara ramadan ti security pinde ajara ramadan te gambela te pinde ke jen gwasme shumenimi shugubaye ke chi kwen kware ta to ko nini dang baro ando badan ba kor ba je kapchonga je ne de konti la ber ti la nuela ka make ke je wacha je la pin shol kunlwal na mo jen le dan yin jen gwasme ko gor be nywa ne ko ken ko biler me be shub kake jen dan ande kon jen gwasme bi atekamal